Ndabasuhuje mwese mbifuriza kugubwa neza mukunda mugakurikira amakuru atandukanye tubagezaho. Ni Isabelle TV show. Amakuru atandukanye ari kuvuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine nuko mu gihe Uburusiya bukomeje gutsinda abasirikare ba Ukraine ni mu burasirazuba bw'iki gihugu, Uburusiya bukomeje no kubatangatanga mu buryo bw'amakuru abageraho bubasaba kumanika amaboko. Ikigo Institute for the Study of War cyangwa se ISW cyatangaje ko cyabonye amakuru ko ingabo z'Uburusiya zirimo gukoresha uburyo bwose bushoboka mu guca intege abasirikare ba Ukraine. Cyifashishije amakuru arimo n'ikigo gishinzwe iperereza rya Ukraine cyavuze ko abasirikare b'icyo gihugu bakomeje kwakira ubutumwa bwinshi buhamagarira kumanika amaboko cyangwa se bagahungira mu Burusiya. Ni ubutumwa ngo burimo kunyuzwa mu buryo burimo ubutumwa bugufi kuri telefone cyangwa se SMS ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nka Telegram, Viber, Signal ndetse na WhatsApp. ISW yanifashishije impuguke mu bya gisirikare muri Ukraine, Dmytro Snegirov, wemeje ko abasirikare ba leta barimo guteguzwa ku rugamba mu mujyi wa Severodonetsk rushobora kubagendekera nk'ibyabaye muri Mariupol. Muri uwo mujyi kandi Uburusiya bwatsinze abasirikare ba Ukraine, abasigaye basaga 2500 bahungira mu buvumo buri munsi y'uruganda rw'ibyuma rwa Azovstal. Abasirikare b'Uburusiya bararugota ubu ni imbohe z'intambara. Ikinyamakuru Independent cyo mu Bwongereza cyatangaje ko gishingiye ku makuru y'inzego z'iperereza, ingabo z'Uburusiya zirimo kurusha iza Ukraine haba mu mbaraga za gisirikare n'ububiko bw'intwaro. Cyanditse ko ingabo za Ukraine zirimo gutsindwa ku rugamba cyane kubera ko ingabo z'Uburusiya zibarusha imbunda nini inshuro 20 naho mu ntwaro ntoya ngo ni 40. Byongeye ngo urebye intwaro zirimo gukoreshwa, ingabo za Ukraine zishobora kurasa mu ntera ya kilometero 24.9 mu gihe ingabo z'Uburusiya zo ziri kurasa ku ntera zikubye inshuro 12. Mu mirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Ukraine, ingabo z'Uburusiya zigeze ndetse ku mujyi wa Severodonetsk ubu urimo kuraswaho imbunda nini. Uyu mujyi wari wagezemo abasirikare b'Uburusiya ariko baza guhindura amayeri basubira inyuma, ubu barimo kuwurasaho bakoresheje imbunda nini n'indege z'intambara. Guverineri w'uyu mujyi witwa Serhiy Haidai yemeje ko igice kinini cy'uyu mujyi bukiri mu maboko y'Uburusiya ndetse ngo bukomeje no gusatira umujyi wundi byegeranye. Avuga ko ingabo za Moscow zigenzura igice kinini cy'uwo mujyi, agace kabamo inganda ariko karacyari akabo. Imirwano ngo irakomeje ku mihanda y'imbere mu mujyi. Mbere y'intambara uwo mujyi wari utuye n'abantu bagera ku 100,000. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko magingaya bigoye cyane kugira ibiganiro n'Uburusiya ngo babigirane kubera ko bwumva bugifite imbaraga. Mu kiganiro yagejeje ku bayobozi muri Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu, Perezida Zelensky wa Ukraine yagize ati dukeneye guca intege Uburusiya kandi isi igomba kubikora. Yavuze ko Ukraine irimo gukora uruhare rwayo ariko ikeneye no kunganirwa binyuze mu bihano bigenda bifatirwa igihugu cy'Uburusiya. Intwaro uburengerazuba bw'isi bwahaye Ukraine zo zikomeje kugurishwa rwihishwa zikajyanwa mu burasirazuba bwo hagati nk'uko byatangajwe n'ibiro by'intaramakuru byitwa RIA Novosti. Intumwa y'Uburusiya mu biganiro kugenzura ikoreshwa ry'intwaro bibera i Vienna, uyu yavuze ko hari impungenge ko izikomeye zarushaho gukwirakwira zikagera no mu bakora iterabwoba. Yagize ati hari ibyago by'ikwirakwira by'intwaro ntoya by'umwihariko izirimo za manipad, intwaro zishobora gutwarwa mu ntoki zirasa ibifaru hirya no hino ku isi. Ati kugeza ubu hari ibimenyetso ko izo ntwaro zirimo kugurishwa mu masoko atemewe zikoherezwa mu burasirazuba bwo hagati muri Idlib mu gihugu cya Syria. Tumaze kubona amashusho yabyo. Uyu muyobozi yabwiye Russia 24 ko abanyaburayi batazi ko barimo gukina n'umuriro, ko izo ntwaro zishobora gutangira gukoreshwa n'abakora ibikorwa by'iterabwoba. Nyamara Uburaya na Amerika ngo bashaka gutesha agaciro peteroli yo mu Burusiya. Umujyanama wa Perezida Joe Biden mu bijyanye n'umutekano uyu yatangaje ko harimo kuba ibiganiro bishya biganisha ku buryo bwo gukura peteroli iva mu Burusiya bakayigura. Yaganiraga n'abanyamakuru aho yarabajijwe ku magambo ya Minisitiri w'Imari wa Amerika, yavuze ko bashobora kugura ibicuruzwa biva mu Burusiya biri ku isoko mpuzamahanga ariko ku giciro cya
cyagabanyijwe cyane. Yirinze kuvuga byinshi ariko ati dukeneye umwanya w'ibiganiro n'abafatanyabikorwa bacu mu Buraya kandi ibyo biganiro birimo gukorwa binyuze mu nzira nyinshi. Perezida Joe Biden wa Amerika nawe aheruka kuvuga ko bashobora kugena ibiciro ntarengwa kuri peteroli iva mu Burusiya aho kwanga kuyigura. Gusa ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byahise bitumbagira cyane ku buryo ibiciro ku masoko muri Amerika muri Mata byageze ku mubare waherukaga mu myaka 40 yose ishize. Mu gihe ibyo byari bitarava mu nzira, kuri uyu wa kane igiciro cya gaze mu Buraya cyarenze amadolari igihumbi kuri metero kibe igihumbi nyuma y'iturika ry'uruganda rwa gaze muri Texas. Kuri gaze izagezwa mu Buraya muri Nyakanga, igiciro cyayo mu Buholandi cyageze ku madolari 1,013 kuri metero kibe igihumbi ahwanye n'amayero 91 arenga kuri megawate imwe ku isaha. Amategeko y'umujyi wa Donetsk hagiye guhuzwa n'ayo mu Buraya. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Rubanda ya Donetsk agace Ukraine yatangaje ko kigenga, yavuze ko guhuza amategeko yabo n'ayo mu Burusiya ari imwe mu ntego bafite. Yabwiye Russia 24 TV ati guhuza amategeko n'ayo mu Burusiya ni ingenzi, turimo kugenda twegerana kandi turifuza ko amategeko yacu ahuzwa n'ayo mu Burusiya. Kugeza ubu abaturage bo mu bice bya Kherson ndetse bari mu myiteguro yo gukoresha akamaramaka ku kwiyunga n'Uburusiya. Meya wa Melitopol witwa Darina kuri uyu wa kane yabwiye televiziyo Russia 24 ko mu gihe cya vuba bashaka kumva amajwi yabo. Ati ntabwo bashaka kuguma munsi y'ubutegetsi bwa Kiev ahubwo bifuza kuba umuryango umwe n'Uburusiya. Ibi biravuga mu gihe ubukungu bw'Uburusiya bukomeje kwihagararaho. Minisitiri w'Intebe wungirije w'Uburusiya Alexei Overchik yatangaje ko ubukungu bw'iki gihugu buzakomeza kwihagararaho nubwo cyafatiwe ibihano bikomeye by'ubukungu ku isi. Yakomeje agira ati bitewe n'ingamba zafashwe na perezida, guverinoma na banki nkuru y'Uburusiya, intambara y'ubukungu ku gihugu cyacu ntabwo irimo kugenda nk'uko abayitangije babyifuzaga. Yavuze ko mu mezi ane ashize ubukungu bwazamutseho 1.7% ndetse ngo muri Gicurasi izamuka ry'ibiciro ryagaragaye ahantu henshi mu Burusiya ryarahagaze. Mu cyumweru cya nyuma ya Gicurasi izamuka ryari 0% ndetse mu cyumweru gishize ibiciro byatangiye ngo kumanuka. Gusa abasesenguzi mu by'ubukungu bavuga ko muri uyu mwaka ubukungu bw'Uburusiya buzamanukaho 15 cyangwa se 3%. Ni imibare yatangajwe n'ibigo bitandukanye harimo nka Institute of International Finance, ikigo kivuga ko ibihano byafatiwe Uburusiya bizakomeza kuba byinshi ndetse ari nako ingaruka zabyo zigera ku bihugu bitandukanye. Bashimiye ko mwabanye nanjye muri aya makuru avugwa hagati y'Uburusiya na Ukraine. Bararikire kuza gukurikira ibindi biganiro tubagezaho. Wibuke gukora subscribe. Bye bye.